Turi Ivankore Media kandi John Online TV yawe iri kutambuza kintu munonga twaba tujyane tuyebuza lockdown age life age abeshongozi bamara nyaka 2 batakora kandi abinji bakabirugamo konka abinji bakirimo so twakabeshongozi bamani ogune ande wana ishongora na Brita kandi ogune Venomous era kubabuzaho life kwe kubatwaza mu mbereje wasafu Veno yo WhatsApp msaba chekiriyo bro bikiriya bro embere geta ne kutwaze wana mbere atero nunda situation kiri kiriya kandi abantu batandika ndi expecting akujyanga ina percent ko kuza kwiza bikamangire nka kuri twanka kandi bajanga abantu binzi bo handikire iwe noteka ngo byandikira mpapura nyingi tabarake bakajyango jinifojere kinkamanya kiri mu tsayigura arabi ko nesha sokota kampandika na shaino mtiga yampandika ati turengna andi wana handika tinkamanyire ikintu cyamani sirinka konkara leta kasente ko na kiturabe kintu cyafustera yo wasapandi cyekiriwo embera ndikiri amazimu parampara cyesha kairuka kureba shazinga hine binde ryagarukireho so nitwebuza embera hati ne kutwaze takwa twamare nyaka 2 turi off embere kabakari kambaza ko nabyo shingo byanje mu studios nabe njyana ikintu cyakora cyakwata cyakosere kamenchemerezemu nze kwiriwe imbere zindi akati mweshongoze shahidi mu western obatine karama kandi ryo mu mbere ari umweshongoza kanje ati umurimo kwanje ko kubanza ka kujyo kukanika mwene kangaruko mu kukanika so kuko ibintu bya leta mani utora bano mu cyecho ibyo ngabantu beshongoza bembeshongo ngabanya bacimbeshongora tangata nzo business zindi na business twakora nazo bakora ki nazo bazicinga so ko bamaze kuzinga tujya twakora ki twazomereme ndize kuyiri bambura nuriyo muntu ayize tukankoreho niyo twafuneza z'amategabana so omuryecho nimba nimpurira ngo baremba handika beshongozi baremba handika mera kwa herezo byange mukacho byambecho tingamanya kukiza akanyembe nyango bahita sente zo bazireta nanye bazimbe byo muntu bunayamba uwagira uwayamba ya kuyamba nyine bitongoro byanje ko byo nyamba abana nanye kabo kasinte ninki so ekimfuna hoche ni nyamba ho nyambaho mukandi bento chetago byamba abandi abeshongozi so na urango abeshongozi bari mbahandika kachana na handika shine yo kura uma naona handika are chinta chimbe nahuriraho uriya nagenda handika kuja tkonka zija ni nyenda hetana ijuka nahiguru nabandi nabone bajya mu benda ona seta nishasi umuntu nagamba twamba miliyoni yawe mwe ndiyo zingaye so tiye jango mutemere ninga zona zifere wota mutemire ese nagiya zora ngozifere so cyo twete twamanyire Brita ija kamera kace mwana wita cabaho cikabaho umuntu no mutemere na waraba ugine tano manita na waraba itano no kubona ona karabo so omuryecho abeshongozi naminjira ngo turinde kine binji byo kora turinda akasente karize twabasa kujyamba abantu abatariste John intekateka kakatizire uko intekateka government eje tuyambire kimwe at least mwe shante mtwari gumwe kakora audio ninga video kuyamba hano nyine audio kampara mutugoro wabawo na miliyoni eje hata bose nabone nyibuza ngo mtwari 10 no shora renta yinkura no bari ko wabona bushi tegeze shora renta yinkura so tuzinze za nziza kiza kwizatize nko yes Brita, how are you? Okay, we bare kubayo tukayiruka kuri umuceshongoro kandi nyaka 2 yaho utakureba twumanya plan ni haye nyine no bari yo kora kutera hati oyireho esete za government zo zibagamba yowazibona ni no kugaba nkoko mushija yagamba ninga nkoko ande yagamba ninga yowazibona no kuzijecho waziguramo ese naramara kuzibona neberi nkandutu yanje akuban baronda mweshongozi kana ni mari yo mweshongozi sese ndazo namara kuzibona niza kongeraho kace abnanti yes ubundi nizijecho zakuyamba nko mwishi ahande mbera nogire bota kandi notekateka ntuzagaruka mu kweshongora ninga chine nyaka nketanu kanusanga government eji umurimo gunegureba nko gutari murimo naza demsoke chikuzo cyo wabuza kubwire kunkurira music industry ni keriyo nefa abantu basigaye igoro mostly abarino bategeka bakwenda kureba music yitu akubona movement ya seta binji abana hati bari ko ba stranded tubine sente konga ntore kintu cyengera ituma corona bwaragene no sano kushanga n'inkumi birabinelecho bacireba so njimanyisa ngo abeshongozi chino buzugambani garga stage question so at least government rero kweraje shabamwe
government iyo nejo kuyagera neje mtwari kumekira twe sente zicire bariyo kuza kusitama tukazacaro naje tusitama ninga gukora business ndijo abashongozi batayibanga abemba benefit ngera kweshongora konkaye nabanisha abo bagezeho bafuna turumu abatakubasa kufuna turumu Guru safari ya butano tambara na bwa muhanda je no butembea at least ofune cyo at least osigare yes beno maso no habura cyaba abeshongozi batari bawe tukwende umuntu yana afite resimu yaje hunagaba sente yanditse kuzirize mukama singe kuzira yange gatatu bintu baho mukama kwaratinya yave ngoko konka ikintu no kukirize survive for the fittest and one adana cyo kinani mbende nacho ariyo kabeshongozi ibere nyuma ngutubarije akabenje bamba ko kintu kimwe cyo kora cyo kweshongora bona ni manga y'umushongozi arkubi wankera gasimu base kuma kace na kace akinyino umuyambe argo mu mbereje ya we bare munonga ande wana twati n'abashongozi b'amani Venomous era ubwo no wakoshongora Isabella na ande wana na Brita bakoshongoresha zingai kandi ba promisinga kugira ngo ikintu bazakongera kitera kandi yakujangwa no ndobuyambika 15 10 ezo tizikubura kuzasimu yawe hano mwe bare munonga kutata imu kandi ntubendeze kora baje mu lockdown n'abankore medi